Ah! Ya bu yıkma açıldı. Ah, bitti lan bu olay. Su eken de, özüm su kaçı olsak. Tamam. Tamam. Aaa. Yıllar. Nosu bu topla bir tarafta bir tarafta. Kabul yapıyor. Önünde ben yoksa Yerde cılda pazarlanmış mı? Ben pazarlamanda tutuştular. Bunu olurdağı öne gider, Özbekistan'a gider. Ekiga bölünür. O'ngdag'istan gider. O'ngdag'istonga buldağı O'zbekiston. Buni oldig'i bo'linadi. Bunday rahbar. Bu yoqdan dag'i bölünib ketdi ikki. Ana bu yoqda o'sha O'zbekistonning turbalari bor, Qozog'iston turbalari. Boyagi Sağ ol. Boyagi nima qilamiz? Boyagi tegerege nima qilamiz deganda qayerda qilamiz dedi. Shunda. O'zi mana uyning narag'idan kelib menga to'xtagan. Hapishanede dedi. 494 bu degan. 484 mana yoqqa to'xtagan. Bu yerdan o'rta hozir 380 metr yer qolganda. Bu yerda? Qancha примерно qancha gektar? Biz bunda 1 gektar deb atamiz ham bunday. 80 tegerege deydi. 80 sot. 80 sot. Biz deb atamiz. Biraz sürüp turg'uni qatar. Aytimiz. Bu yerden tarafımında 16. kırımda bizim çoğatalar bu yerden bıçak durgan. Manda ağın su bolgan. Ölçü saz bolgan. Ana bunu tosup ayılga su çıkarışkan. Bizim çoğatalar kokon kanında kol başı, ming başı olup işte turgan. Kelip bu yerde Kırgızlar suyu çıkarıp artkanını keçe 70-60 yıllardan varıp geri Özbekistan'a bere başlaganımızda Sayız uçurumda. Bu yerde oşol çoğataların büt mürzeleri turat. O kulak değil. Canaşa. Bu yerge yılına may ayında gelip biz tazalap, özüz Kırgızlar tazalap, Bulak içi tazalayısın. Bu yerge zamok koyduğumuz monda turba. Bunu açabız, bu 20 yıl bol. Burada çimile basat elek. Açıp, bu teşkilleri büt çim menen, manda çim menen bekitip, kurdu ağızıp, tazalap durup 3 gün 4 günde. Anam o yerde koydu soyup, bir iki koydu. Kur'an okusu ata babaları. Şontulardan dua kılıp çıkıp ederiz. Bu yerde hiç kanday talaşmasın diye bolboş gelir. Sebebi bu ar tarafta bizim çeker, ar bir kartalarda da. Biz koşunalarga suudu berip kele жатабыз, elden seri ушундай. Bundan daha bereriz, bundan keyin daha бирок бизге тең укуктуулук эч кандай бул жерге тең укуктуулуктун кереги жок. Себеби эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт. Ана бул жер мазар. Бул жер мазар. Биз мусулман калкыбыз. Мазарда эч кандай бул жерге келип алып, андай мындай проекттердин эч кандай кереги жок. Бизге элдин тумушу талап ушул. Бул жерде 1000 жылдан бeri жашап келе жатабыз. Биз келип ұрпақтар ушул жерде жашап калышты. No diyeliğinde rakım var. Булар чыңар керек. Memeler ağınız mı? Жок, жок. Anam kovup Buna uylar Özbekistan'da ha? Өзбекстан. Булар өзү асты кыргыздар. Чоң атам палвандар. Булар токомдон алып келген. Алып келип ушул жерде жайгашып калышкан. Анан булар арык сууду биздин сырт айынан ичип турушкан. Азыркы бүгүнкү күндө булар кече Сайыз убагында арктын жагына түшүп суу ичип башташты. Насос менен ичишет. Бирок биздин туугандар булар. Булар биз мейман катары чакырабыз. Bu yerde su hadisi var mı? Kim su hadisi? Su hadisi biz bul boyunca icraat etilgeni biliyoruz. 69 Kaça su çıkart biz? 750 litre Sekundasına 750 litre su çıkar. 68 yılı bizden Ayderken Savkozu tarafına iliklengen. Hidrogeologik 5-50 minlik masrafta iliklenip bu yerde skvajinalar alacak bucaktan kazılıp icraat etilgen. Sekundasına 750 litre su çıkar. Keyinki vaqtlarda iki tegirmen su bizge ketip turgan artkanı ılдыйга ketip turgan. Hazır bugün күндө Kırgızlara 1 kilometre fayda var. Bu yaktan daha Kırgızlar'a bölünür.
Анан айта кетчү нерсе, жакынкы 20 жылдын тегерегинде биз жаштар ар тараптуу Россияда жүрүп калып, башка жүрүп калып, местный бийлик менен кошуна Өзбекстандын бийликтери буларды акчага сатып алып, дары сементке биздин түрбаларды алып кетти. Биздин могул жерде тегирменибиз бүт ушу регионду багып турган суу тегирменибиз болгон. Ал иштебей калды азыр. Ошол түрбаларды да кайра карап чыгып, сууну теңдештириш керек. Эгер чечилип сууну